Amri Havara Mai Pen Patir Piponsi Ingdeng Thongke Prakethom Zonal Karbi Youth Festival Aparman Amkachi Community Hall along Tirikama Mai Kising Jamek Dengpon. Hawar ke hat hemari rong pia rong along BJP mass joining Ajay Mek Kidengpon. Thevang PS la pen Dehuri PS Palongni PS along EM Richard Tokpi Kahumri Dam. KarbiAnglongLIVE adapa birtang ton pen arjupanikta. Kedam tang pai pai ni phai krener kebarni nijang KarbiAnglong lakha hini Amri constituency ke parlo Amkachi community hall asai hemalong KCS Amri ahawara mai pen patir piponsi non ke wangji chitia cheklo ni phai inkorener ke pen ni phai thongke par ni an zonal Karbi Youth Festival ke man ponji aphanti kama mai mate reception committee ke sengeja mek kedeng pon labangso tirikama mai ki sing bonalong kalian timung aphan maipu jedli kro aphan dun maipu lapen Anthony Kramsa kongchun bang dun kongchun bang Dilip Singh timung atum aphan ingwai ponsi pek ponlo sonsi labangso mai long Amri Hawar mai amaipu Moja Singh be kongchun bang Bikrom timung atum ke cari pon mai long aluhia mana peng pen ka chitong dun KarbiAnglong Autonomous Council EM Diofing Maslai Abdullah Amri Mondal amaipu Anthony Kramsa, Amri Ahawara Mayalong Maipu Barim Mate, KCS Central Committee members Harlinson Ronghi, Amri Havara Mai Advisor Longkeswar Pangcho, Elvis Pangcho, Kongchun Bang Abarim Amaipu Amri Havara Mai, Abarim Kongchun Bang Lunse Be, Abarim Kongchun Bang Sordar Be, Abarim Amaipu Probin Pangcho, Abarim Amaipu Dilip Singh Hansi, Abarim Amaipu Harlinson Rongki, Abarim Kongchun Bang Winchester Inti, Putsari Area SGB, Kaliantimong SGB Rongchek Area, Borsing Bay, Lapen Ahin Pen Kevang Atiran Atum Pen Chitong Dunsi, Bang Solong Maipu Kongchun Bang Atum Pen Kicheng Lok Penangan Ada Atum Chitong Dunsi, Misen Benjamek Pichun Pon. Lada Amkachi CFC Hula Long ini tu Amri dari juta masong dan ini lada dirikam amai keseng amai ini tu ini kono asyik bangsuam dirikam amai keseng meipu dan cenglo Kongchun Bang lapen arku kiduan asayan sampai ini tu Cipek pontai dok, asik pineng indeng ham kepa ketom, Karbi risunim so rong aje ladak Amri along, kibi ponji mate katalon ponji ke lakini itu cisik pon linglo mate ini tu pacun pontek po posini itu rata pasta me lingkit hebat ini tu pacun lo pangdak. News report KarbiAnglongLIVE. Konat se ningkang sam ningka chethema ladak si radatum ke arjab dunji sonsi kedam tang pai pai ni phai trener kebarni hawar ke hat ke parlo hemari rongpi pathak lamalong BJP mass joining ajamek kedengpon labangso mayalong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hawar ke hat MLA Dorsing Ronghang EM Lunsing Teron lapen penangan aradatum chitongpon Methang asong aphan ningka chethe ka veatum All Party Hills Leaders Conference asong Congress lapen kaprek asong pen COC BJP along don Pharoisira Troxike pra ke thomatum chipok dun tanglo labangso mayalong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning chipon ke All Party Hills Leaders Conference asong along ke dodun si ale avilo athe latum ke haiji aphan ke chethan si movie elongta MEC hai he elongta MLA hai he elongta town election hai pon pi lasi lason atumalong ke dodunji ke nang nilu non ruling party along jakong pidun ronglo nang puta pachini pon lapen dong mukak forest atum pen cherap chitu si thing pierong inang jipu amen pen thing pierong sitami ronpon
ষোল্লটা ষোল্লখন গাঁৱত কাৰ্বি গাঁৱত আছে সেই কাৰ্বি গাঁও ইয়াত APSLC দলে ত্যাগ কৰি আমাৰ দলক যোগদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছো আছে কিন্তু বেছি সংখ্যক APSLC আজি তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰি পেলাই আমাৰ দলত যোগদান কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু আমি 3টা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা যোৱাকালি গেছ কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 2000কৈ অধিক কংগ্ৰেছ আৰু APSLC যোগদান কৰিছে তাৰ লগতে আৰু প্ৰায় 10,000 ওপৰত মানুহ গোট খাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰপিছত 10 ৰোপণৰ মাকৰ নামত 10 ৰোপণ আমি 10,000 গছ ৰুইছোঁ যোৱাকালি আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বাকীবিলাক লৈছে আমি যিমানখিনি আছে MSC বোৰ্ড চেয়াৰমেনৰ ফল গোটেইখিনিবিলাকৰ গছ ৰোপণ কৰা হৈছে তাৰ বাকীবিলাকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে গছ ৰোপণ ইয়াতো আজি আমি জইনিঙৰ কাৰ্যসূচীৰ লগতে গছ ৰোৱা কাৰ্যসূচী আছে গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে ইয়াতে আকৌ গছ ৰোৱা হৈছে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেধৰণৰ আমি এই মাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1 লাখৰ গছ ৰোপণ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰপিছত অলপ পিছত আমি এটা কাৰ্যসূচী আছে সেইটো আমি ফৰেষ্ট বহবাদ কৰা এইটো ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন একৰ মতে আমি সেইটো মাতি কৰিছোঁ ফুলনি পেণ্ডিৰ চুনা ৰংপি KarbiAnglongLIVE Lakhaingor Trok Dwarbagri MSC constituency under Thevang PS Lapen Dehuri PS Palong Ni PS along EM Richard Tobi Kahumridam Lason si Palong Ni PS Kahumridam Hud Rongbongkha Tinialia long Karitang Raidang Intia Kumlina long Sitami Karchu Pedoponlo Lapen Bangso P Rongbongkhat High School along 100 bedded hostel 50 bedded girls hostel 50 bedded boys hostel ki Kimponjia Dimalong Sitami Humridam Lapen Bangso 100 bedded hostel ki Kimponjia Phanta tenders call Luputa EM Richard Tokbia Hinpen Pachinipon Lapen Rongbongkhat High School along school ahem repairing ki Klempon Sitami Padopon Bomlo Lapen contractor laki Timothy Singnar Aphansi pe Klempon lo Lasi non hiti Royang Bong le petangte prote bill nang pipe de jiputa contractor Timothy Singnar Aphan KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tokbe Hinpen Sodak Pen Pachinipon Lapen Bangso Pi Dwarbaguri BJP Mandal Committee Atum Pen Patripi Ponsi Rongbongkhat Pen Dehurian Bike Rally ke Pachejeng Pon Pedoponsi EM Richard Tokbe Aphan Kangthum Karnia Jame Kedeng Padopon Lapen Mai Chengcha Prang Dehuri Kudam Singnarong Baptist Church Monduli along ta EM Richard Tokbe Humridam si nonangke leji surihini ro engkora phoninkan apharman ningkan pharoi si sertalin asenggan ke chok aputha khai huida jethan chi mumdun si un anpen ke kachirap kachitodun ji aphansdami EM Richard Tokbe pen chechak tekang Lapen puthot EM Richard Tokbe ka Humridam amayalong Dehuri BJP local committee amaipu pension ingtia hin pensi mai charipon pen aluhi Amana Peng Pen Kachitong Dun KarbiAnglong Autonomous Council Education Department EM Richard Tokbe BJP Mandal Committee Amaipu Amoron Teron Dwarbaguri VDC Chairman Sarkorong Phar Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Dwarbaguri BJP Mohila Morcha Amaipi Kache Singnar Pi Pen Kechenglok BJP Asonglong Klembang Phi Tumpen Chetong Dun Rinti Pen Labangso Long APHL Silapen Congress Pangrumpet Pen Pharoi Siraing Kora Troxia Hemtonatum BJP Asonglong Chepok Dun Rinti non Kevang Giani Pen ke BJP Mate Bharatiya Janata Party Asonglong si Klem Dun Pamisi Ho or Pidun Popasi Alang Litumahin Pen Ningje Pon Rinti Lapen KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tokbe Ahin Pen Arunodoi Ration Card PMAYG Ahemso Amukha penangan ratatum longlo penki Rongbongkhat pen upper Dehuri anki black topping nang pipon pupusi aprang kilik ahut chechak tekang tingsi pepleng lo puta ningjepon lapen ke mera bhiti pen thedong atowar tami tenders call tanglo online pensi call ponlo thedong pen Dehuri anta black toppings atowar pon pen Dehuri Lapen Dolamara Atowata tenders call non
nang keleji September cheklopen kam keching pon popta Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tok bia hin pen pachini pon Upper Dairy a polling station nili tum MP election de pen bang vipin la pen non bang tora program sigi deng pon la sipini la so tora program along ning kachepathe pon BJP afan Kivangji LA election afan ansu se vote kipi kepang tang pon chu thek ji ki pahai pon chu thek ji la so afan si itum kaching room la so ning ke the pen azok si pini na tung same theklong lo benanga na muk chitong lo apar de hiri aradwan same pini alang tu maning karong alam the itu fan chitheng chithan lo to war helo ki sungna ya alam the ka tamining je pon ko apar de hiri atum kudam singnara ki do tum pini ni kudam singnar pen ha rongbong khadan itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang a hirzume kang hon la pen itum Dr. Numal Momin MLA Bokazan alang tum a hirzume kang hon kaching ki kachithan pen ajo pini ni itum towati thek ponong lo apan da kalila pini ni mera beti pen rongbong khat thedong la pen dai thora towar sami tender kolen lo la September ang bong pen kam pangcheng ponong po tender ki call pen majok a contractor le nang claims nang claim pipa mip nang po na pen towar aporting pen nang patang pinong po hanboka towar kidam ki bang kisung nilimata chitheglo chichini lo posame ajara kam same apor nang kok apor da joine si piniar ni itung dak tender call lo posi itum ningarong pik hangjang la pen Dr. Tuliram Ronghang ituma CM Team Karbi Anglong achip ki Japon misen aning nangapathi pen alangli a hirzume ka hon ben joksi ituma fan da so towar nang pipon nili ke APSLC pen la dhora PS along nili advisor se pini ke bang ala dalang pini nili tum APSLC pen ke hok peta bang ke non mat ke pini nanga chetong dun ke bang thomela kibang yes ke doigla atheman nili tum samme non se chingki chi than bom lang nili ning pophe ke li tum social media long samme thek long lo thema APSLC rat ke kaching room ji gale ke prat lok lo amasin nili samme ning bidun hek lo la penan pas samme non abang ke non je tu li tum sar Tuliram Ronghang la penan pas samme li tum local MSc mate education EM sar Richard Tok bialang le tum ki claim ki dam ki me pena jok sini li samme thek don long si nili congress claim bom husame nili hoklam thang ningoi ta we muthe hadak ini tum opposition party lobote isia kedu kisung do kesik sak do lasini nili ako dak team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang akehai alang li tum lapen ako la local MSc Richard Tok bi akehai alang ni tum ke claim ke dam ke mission ke thegen long pen ajok ni same ning che khang ni pen ni same pini dag alang ni tum long BJP long ni tum ni same che pok lo nang kok lo dola mara penarji son rong phar KarbiAnglongLIVE kedoji adim thirkluk nangji pulote alo chokli malu donangji alo jongsi chokli mavi liputang te kedo thirkluk longle data thek kidam tang pai ni phai kroner kebani pholoni constituency kapalo center dengki mo pamalong council pen circle office atum chilang pet pen pholoni constituency alo selabo rangkang forest along le along inglong aso kedo bomatum along le pata choklim avia jok Karbi Anglong Autonomous Council pen mathaponsi aki joy pen ongdung ara raphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen longle pata ron ponlu bangso mayalong Haurakhat MLA Dorsing Ronghang pen ke chenglok Karbi Anglong Autonomous Council ke jatum ongdung pen chitongdun la pen Karbi Anglong Autonomous Council DC Nirola Phangchopita chitongdun si RD pidun Forest Right Act Forest Right Protection laso Act laso aina pe 2000
6. Ein Jawa past. So ein thing ke forest along go. Inglong aso tribal ke kumhan ke forest right protection act so thing kan. Potap dan ni. Abang so potap ke forest tumpenda suhi dopo. Kero tu mata suhi dopo. Langsung si bagi kita ada pada dopo. Langsung si kota general kota ke Kero ba esu tu si kota suhi dopo. Kela bangku Kero tu suhi dopo. Kero tu suhi dopo. Apa ni si tu suhi dopo. Langsung kota penta June and email. Langsung kota konta permanent PRC, permanent residential certificate ka apply email. Langsung penta konsuli akan claim email pula. Kota dibinulen kota pen. Sila bangso pen Karbi Anglong Council pen kita bilang hitung rongkang labang so jam long itu tumpah daru Karbi di masa saya tumpah pon Puluni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE. Tang tipini ada berta ke lapuan si kang ton poniklo.